Camere baro bella camere teo Lwod camere baro bella camere teo Lwod camere baro bella camere baro bella camere teo tana kire kure tiriyo kire kuri tana kire kure diriba ni teo Lwod camere baro bella camere teo Right, Berital, opinion Martino, Julu Udaga you metar paluchi and dekiro akelu chawa angwen me California ka ene kaiti Uganda chawa rio ma diudo rom bor Kenya wede kya ben wine a bor kolno jumalandan ko wai chawa bichiel ko mo tiano ben eno mano jogo fudi do ke ti job ka do ngo tiao ti chawa nan no ko be te ywe mot in ma tiyo ge gan ko no ti ke pa be karo pol dan tiyo ge gan kare Chiu me kwan kar man me jolo uno duju e yub matin continue Lwod e Kom Lok me lochken kono bergen ngo in mapun pe yar na pe ngo lochken kiro bieno kere e Uganda man wadak no pare ba pien ke wini wat lungo lochken man burlo man ke tige ma megi jumati America in chamaje ko kwer megi bere ni ndwa ngwen ma bero mendo kar man ba chiro paje ma bere ni ndwa bungwen be ma pa Chimer watang wa chako chan ngau gan ke donye muti chan ba bero be wa ben olto wirong cher ye kar ni ka dong gen wel melot kan cha ko ken pinga olto yedan tiga ma pin ko de men dan meten na ngo ma yuba pe yu melot kan matiga bieno lot ken kono kipari go dan lone owur in ka ge wini owur tiga bien tiga bien tiano mer bong manien mer wa manien dan tiga yu kono ken ma yub now la bon bala kare Wachirati Michael Paraliska anyway, one never came around. Chow you care, Pian Tier Tin Magua, one never came along can be a low Uganda. The 12 Madaka Tung Bodwa Tunkumalo, which northern Uganda. Anga again no Titum Quene, now to Matera, a lot cannot be no contribution, patchouli contribution paluo, where a lot cannot be in Uganda. Como chiro waneno kera pamis tikere dano tintia ma beje kaya mawanga menya wakelo giga chile chilkani Dr. Alfred wa foi dugumatek Be ana poyo Jimmy be waber ka missing in matera tara wa foi wa trijo to ma yubo ala tie kera nan kere wa furiare petit weng but oloto idiom naneno wa tie oloto menya be poyo be ritual la mera Joyce wa foi tie otieno wajenga Apoyo Jimmy, tiano tima be apoyo total amor down bidu weng bene. Apoyo. Beretal. Onen kan Dr. Caesar Achai tieka ene ya Dr. wa foi mate wa foi bien tin. Ana foi bene mor un duju mor lwa. Be. O mera Caesar public. Ning se ti are ka ge win doctor ke o mera Caesar man ana mera o kitung pin kacha o mor ba yo ana gen wa gen mor ko. Ya la foi tieka. Foi made man you me uru o do o le u chama uru be En la malo ramoe nyok diang etininga ana tinda chile in Uganda pa wegini ke komana inne ya Uganda kikume man representative me Uganda kikume ka la dirti gang kujama ti kanya na ti represent Uganda kibe mana kan en jo manu wa ti kaloy wa ikar ma chane ka ko ni do o chane mo ti akwanya tok ya karo pe te lo ni wano ROMO 1962 ti akwanya karo pe chane rama foya yeah beretwal angeni ana woro kapegermo olto merbera non mom again ma pa ket man be chari koma now you matin watia kor mego madiro ben wa wanen kebro yawge bo ma put pa yak wachero you matin angeni in mati wa kenyo ngej megi tima be ni kay neno star man ngole kenyo di star en olto nen ken me konyo wan meneni me tielo kowa bien star ma di kayni bien o baro kan ci wonu nan ngom woro tich kere wax no yob mera nyim yen makono ci foot pe subscribe YouTube channel patar palwo nen ci tema bien ke subscribing video ma pol ma te ci ar kono
kwe yere ma pere ma chule tiyo kere ga jolo pobo gi pol wan matien ngone pobo ma jwar du dano but pobo tije pol pobo kay chere YouTube ma mewa no gi tiero kera pobo tiyo kere yat mogo mano okwe mogo ma wa yenyo ma don to ma kay imure kwe orio kimyo men yen and go and went to YouTube channel ma mewa tier subscribing we bien enong phone in your wen kor ge kor anel mami tika ni chale tika nem echo en oba Grace kaya kita miyo aya ginatierong mega wipino chi mega kemo donyo kati bar la bon balkar omega siza wa da kelin ko di ba wa jo luak chi wanen ken me charo yob kere wa no kam mega rong bino chi bino kuba ge ka Kenya la bon balkar bien wa kel luak ka ene pen yob eno dan bera ke na ke po wa ko kura ko twal mo ko ajole ka mel ya na po to twal Jimmy wano chako lok me lulu te lok me uru en mo wa uru ni le so hi but wana wa ti loj ken ken ni an kito yama nyang kere ni nyang mo be lok me loj ken do kum baj mo ma ki bora yamo o chako company mo ni loj ken en gino mo wi lok me loj ken ma tek en donc loj ken in ma wala ti la lok ni wan neno ngo man loj ken kilo ki wan mo ken mo no fut gi nyala mo ken fu no chaka chikun wo bi neno ngo mo wan neno i kum lok me uru ni no loj ken ni ngo ma loj ken kilo ngo ma be ngo ma ra kita Tekwaro wa kid me ye wa o chero kanyene kere nyo o yube kere geno no theater twal ma ni British do we wa ti lo ne kenwa lok me lo ne kenwa eni yero wo nyamo matek ya wone no kamo kelo wa ye ki machara chuli kama waramo duo en mor ka mon en mo luni a chuli nyo luni we kit gi mo ma bir cha dong lo nyon yange ki je ma be ma dan tu tikere wan be wan ni o kero chin wa ka chel me kelo ni botwa e kama wa bir ye kama papa ki gang be so in me ti wa ko ni ka iti experience mo me uhuru kito ini iti winyo ni te chak choyo ne o wek jimu chak kwano ne o chot be no yeah better kirwa lodge can bene kirache ngeo ga wen bion gere bene tirache bene tie oloto koni ka wachier ga nywa ne matot oloto emio ga en bion ko arga en Omer siza wo foi matek ma jolo lwak now gena tie dong ono yuma meg watin wajani mego no chaka lok no peda kia mara ma a bit ma cheria bor but wabi kalu rongkong en wa do war me ka kon cheo do ga en wa chera ti bot Dr. Alfred Banya kena na wajo kere wa jure do ko ma tera ta tien mario pian wa beru ga kor ino be na na ar chuje ko en wa en du ga ken wa kan wa beru ga missing in ma tera ta kong de bina wa cho mor kong lo ma lo ken en Bear for yeah Lord can Torre kai wai Torre nyo opposite ni ki gina chula gani ki leba chula wai Lord chonya kano Lord chonya a chonya mano muni nyar kwere uchol atikana en kitung bot wa kenyu ni Lord can manyota ni dong wa no twero me lo ne can wa yu kelu bene tik ma diru ma dama peke wero karo kene tika nur wa be karo kene ento me doge kum jomu tiu ma tek
ma kar ma wano don wa winyu nyingi tie kar me loj ken no pura tie kiluoni ngo pere ngenye Pere. pere pere bien gina Dr. Caesar no endok la diri nyima ki mwaka chela rio mo kenyu ana tie chali pere ento pien I family wano la diru beru eni gine ilok me chui wibie eno la DP ma tek ma da gen la dir jino bonyo me pai mol atuoma gi gena eno lu chu ma tek mano nyingi winye eno miyo je moko mano time chal kar kene ka wele obinu gangwa no mi arwano wek od buro no lu dir ma kumeno bino eno ngata nye pi kumboge wia ena ye jino bonyo pa neno choji kume kamo yeah ento eno tiu dama no riek ma nye winye nye lo ikimpe ma jino bonyo ki loj ken no duchwe achiel tielo teno moge kin gang bot wa ki chako nying ki jino bonyo no nyinge mario loj ken ma kadi no en tie DP tie opposition kar ma dong gina loj ken obino ni ti ma eno tiu mu wego loj ken obino kwede ni ki jo ki luwore ti ma tek ma da ma kai neno gina ye jo manok uchol manok magurwate ki President John F. Kennedy e piera bichel wi achiel kita neno kwede ki wachi kono gurwate ni wa para biro me October inge mwaka achiel loj ken obino ento kumbedi pe wa winyu ngoma choj moma ke choy ni kar ma go chero kunu ki chalo dam chalo ben ki wano ka ki ngara chelo kene ngoma gen gu gine ngoma gen gu logo eno mi ameti un jo mutie i America kunu kano romo no kar me chero i gine i library pa John F. Kennedy utem kong nyang tere loj ken ubino ki ukelu yom chuny maduong madano no gitami dong gine don lobo bino eno mi no chuny yom kai neno gin mano ki gine ma ki celebrating bedo karama en ki loj ken eno ma wano tie gang kwan ka loj ken en neno uru neno loj ken por mano wa tie gang kwan no ye gine chupa fanta mo kai tie gang bene no fanta ki gine ki kek mano roma ki gine ki karama chidong yeah achole mago tiyu matek ma tijgi pe obedo tich me party keken ento tich me chung pidano en jino bonyo enu ki atuoma utuom bie en bene nye no ikar ma wano don nye no kati ki ngara chiel ma of course alija la team Alex la team ma obedo la dit me opposition en nye bene no tie ngara chiel professor mudogo professor lianda kuma ke pien en obedo la puony ti wan ni pajwa bene no lu puonye duong wego en bene no gini la dita no gingene ento nye kita dong ikene die piera mwaka piera bichel madong katumpa piera bichel again karma ke yabo Bobby Foundation Bobby Testing and lianda okwano communication so karmo dugu ki miro no ni ngarimo mangeyo lebluo mati and I organizing kita program me independence ki biker kwede radio chikita wano winyu kwede en chung matek and I obedo program organizer mo wego ki kubu je mano bera time kololo karme independence ki leb gine
kilek luo weko lukin gang gubedo guwinyu meno eno ni dano pol dano kitung bot wano gigina wigi poye kidong karma ke chako eno tiyu matek mada kilu wore weko kelu station money mapani anka dano wigi po kwede station mono uyabe I Bobby radio station pian kitung malu bot wano gine pe radio station eno kibera testing kibera ka temone pikar malachino kai yabu cha bor no winyu gine lingala ma liet ko non stop wow tieno chino donc kichako nye Bobby testing en lianda kuma kech eno mutiu matek mada ikar me gine me chako Bobby en gine Bobby station ni eno kitiche bene I tich madok kum lweny me nongo loj ken eno wego ubedo kichunya ti me konyo jami mano romo konyo gine community ento don kitung'e kwede station ni eno obito kumbedo dong watie ki FM stations ke jem mogo mapapat ento gina eno jo muchung matek mada meneno ni kino loj ken ento loj ken ni eno ukelu Jemi magina madano romo no ye gina magoba nyo benefit jomo kene adimola da luo nye ena dimola eno gin gubedo luchaden makar maki kero ching I constitution independence constitution check ma wano kwede independence ena dimola eno bede witness jino bonyo bene gina egu beri kin lula lok I kabirma iluoni Lancaster House ma Paul check lobo pa lobo Africa maguno gede loj ken kilari ye gen lo diru magu bedu ikin jo magu chung meneno ni check me lobo me wiyati nyo constitution again independence constitution woro kore ke kore of course Alex Ujera pian aki paneya si gumara dok geni muzena dok gugine gupiem muzena wiyati ko loyo mechirgine ilejiko meru before independence but ingeye ye ma donki donyo kwede gine otketo chiek ma independence gino kwede en gine Alex Ojera eno gine uloyo eno bedu ingeyo bedu labor minister ke minister me kainge minister me information en be nyeno lo mada nyeno lo kido ingeye ludiro chalo tema limadi ge chako gine chako bino ento tema limadi no nye winya tirane pien gen joma gulwenyo me chako te party makiluni Uganda National Congress ma ingeye udoro UPC en gine karme loj ken chien beno tiu matek ya chakne ko bera chung me donye gine gine district gine district council kado ingeye kar kino loj ken la diru bore do uluaye o chako gine tij mogo madon naka umede kwede ke tij manye donc ma wanongo nye lo ye me bedo ambassador again I Washington ke UN and so on ngato kene mape ubedo la chui wibia ye gine Ernayo Wilson Oriema manye be no winye mada pien en obedo la dit me inspector general me achiel me police muchol okay well ni the first African inspector general kai ngeye obedo minister me land and surveys and so on so again do you enjoy ma go jiu ko gamente
inge nongo gina inge nongo loj ken achole magu tiyu matek mada magu bedu guri me gina me gamente inge nongo loj ken pien gamente loj ken pe yot eno miyo joni eni magu jiu ko gamente ni umiero ki gina ki puogi mada pien gu tiyu peno waromo o kama watie ye ni kano pegu gine kano pegu ti ang'eme an jemi mogo roche kine ento tich magu tiyu matek mada panyang mukene ng'ato kene manyien winye mada ye gine Wilson Lutara nyeo bedo chako winye ki tich mano tiyu mada area megin me pu pien eno ni area mano kwana ento inge nongo loj ken eno bedo karan pa obore karan megine gamente obore me inge loj ken kina piera bichel wi ang'wen gi piera bichel wi abich dogo bedo administrator kara moja ento tich mutiyu chalo karan madit megamente dujueng tich me jingo ko tich bagamente ma eno be miero ke gina ke po ki ng'eye donge chwade bedo ka gina la loj madiri kara moja pien kara moja no kara eno ni kadi kunyone ung'eye ni kunu tiche tekada ento en dana chel ma ke kwa chwale kunu inge loj ken ento inge mwahario adek ma wano kwede loj ken uchero ka tich kunu tich mano peyot mada kidong panyang kakar putie inge da otiu chalo secretary me defense inge da otiu chalo director general megina East African Airways kitie jo kana chalo ludiru chalo ladira begi la dit peta ola manyingi meno winye mada kar megina kar me loj ken ki mwaka inge loj ken ki kume tich moko ma gen gu tiyu ma jingu bedo mabe paluak iyo ma pari chika weko kenyu panyang ka gwok ngare mo tiedo maromo medo ko nying mogo ma tiero ki kanyi ento en nying ma wano ma wadon wa winyu dano logo lok ma tiero eni peter ni joma pa luo nyingi ni pegine pe pigi tego ento atie mere ka luongo nying joma an wiya po wa bedo ka winyu ma wando tino peter ni no angoy jo kene pien atamo ni pegine pe gutiu tich ma bejo e kare meno ka ngare mo tie mang'eyo en beno med ko mana tero gi en ni ento gima piera teka tie ludiru ni en ma wano tika luo nyingi ni choj madi kumgi nok kitana neno kwede eno mi awachi kano tich mo tie ma ngar latin mo mero timo ne machalo research mero tim research mo ikum ludiru gina ludira choli ngo mago timo piani winyu mera ke waje ni achole gutimo ginu nyo kalok me ke ya ke ngo gini kai kwano book ke articles no ke choyo ento metieto ni jinu bonyo timo ginu nyo pere dok jinu bonyo no la diro idwa kayan woro no ke gina ne ke muduru ne rifle hunting rifle ma kumbere put chale bene neni wa doge rio do ka chero ilum ka buchero gene muzege ka gubino burugang bodo kenyo dikuno wano le gene riule no tie de kan nan way no la der ma dai gire yo ma kumano ya poi kuma ya apoyo Beretal doctor. Itiro ma bere da ma kelu dana nyang bana pen ya dagera nying lu dira chule gini maki chone na
wa kero an mena kerma a chak kere wa puba ngeo wegi wa chulo tiyo gina kere ne ngeje ma go be ye pere wa bene history chiaro ka roen kon ma kere wa kere ka ngan matigi ngej me church matong tim research kom jo ma kerman ocho gi okel gi wa pen pekitego ka ngan ma kono nong tikere ne kuba ke wan wa wanen ket me kelo nyige ni wa ki nying jo kan ma pol ma ngene ma bene we work on chiaro ka will pen pege choe kamo now I comments ka enne in metu work in America choe comments on mega anano Facebook you take away ninga ka enne take away ne greetings to everybody king ara chiel Samuel Akana Moro Mr. Jimmy K. Ludiro, what do you metarpolo TV? Forchkan comino mer Samuel. American nano well Forchikan. Narachilka and Samuel me put America wedding. It's a privilege to be here with my elders. The the Bible say where there's no guidance a nation falls, but there's success in abundance of counselor. Okay, Proverb 11:14. Fort body no matter. King out of Chile too, I think okay and man in Isaac Okelo. The other for my tech for one do you one for in anga ka put America yet pa o cheng. Greeting Lutua, please keep up. For you can imagine Chinwa Musa Jero and when at and many anti Nairobi. Tune in Nairobi, Nairobi. I'm Luo, I'm proud of my elders. We know Kono. Anyway, Angoni Kaitilo Lebluo my Kenya sometimes is not so you may not get every single word, but Luo is Luo. You'll figure out. Angani Remo Luo Tek, Remo Luo Nwang, Wang Maniang Kay again. I believe you understand everything, my brother. Keep up, and thank you for watching. Now, Dr. Achai, well, been brought in. Piawa ini ikarma knowledge kan P1 ane dwa umige ke cha buok no ngage pon manata but also ngej mo madar lo malaj ken kimedo mai kwana kime explain ka put we pon in TP1 ta lagana also we umaka germon kerna dano pie ker mai no laj ken kage also in round watch wa we bana ke nying mo mat itamne ramo kele wen yang mabe ker malaj kan bieno kere bana ajole mata doctor Ana foi de TV. yeah Foi panelist mukende dene. Ke foi duak mot ke winjilo. An kare mai no lo ken uno atie MWAKA no tie bero chira MWAKA bero I winjilo chi telpo punna donya igene I P1 chidong gim mo well angeyu anero dong ene uduru makok ke we ene wange ni a kara when no Lord can kita dong Alfred Denotero karma ki no Lord can no jo chero o bot UPC chidong an babano no TDP babana ki kuan Alfred gino no gem gere kere way ni o pegi po piangwen no gem ga chel chidong pian kar magene Angelo Banya Pel Doc in parliament you do chair oberu gong chwing kelbit wa watching the Lord can mirror watching it mirror ben wa kero pe MWAKA a chen ma Lord can I be on it and British book be on it
wet don't get one thing okay in Uganda. Be no log man mengo self-government. She don't care if you are lot can mirror one wakame yonuni. Shadow be the Lord can pen wakamo be the wakame self-government. Modong Lord, don't tear yingwa. Kedbet don't British don't go on chingy. Don't get nano kitchen. Lord, you know, you want to tie your lawyer. Ento actually ma good team attack here and nying outfit Angel Banya and Minister of Education before the year before the Minister of Education KM Gino Bonjagi no kidong not a child ma bero karo tien and a make lot can any la deal o Kenya trauma madak I be made a lot of Kenya trauma and no better child la sedan kata alter wajum ke ka di mola ge yeah why the peer attack pen any weapon down on my new Uganda, when you dear in that one way, take me lonic and what where and never get a normal Kewanuka pay wheel bandera. Oh, better gun Wi-Fi. Yeah. Over with down on my nose, the game attack mother. And okay, in that can tear down a man. Okay, again, okay, time can get in money material. Yeah, okay, him. Your Kalamon way complain. Ni ye my weird teeny, power my bear. Down on my KOMBEDI, come any actually gonna one Alfred Angelo Banya. Marke watching gino well and a lawyer name Lieutenant Kwam Obolo P. Quere, Obolo P. Qui Pere Ben, Carlino, Lieutenant Kwam Peggy Bolo Qui. She don't go kill my technia, Lieutenant Kwam Bano get one seminary, Ubolo Qui Pere. She don't British Guye look in you. Well, don't go kill long near mere kick running the whole election. Yeah. So well, dog. O well, dog, Kijuayo. Gamende Mayo, Mobile and Wakacheli, Kijuayo. Now, Gamende Madong Udonyi K and Obil UPC. Doc UPC canon or Peramodonyi K. Go read Becky in a Kabariaka. Kawel don't go on your K. Give a kid, Mamma, than a white knee. You may not count Jack what you want, Jack. Which Jack, my no put more here, to toilet. To Lieutenant wa Maguti Moin. Haramadon Gudu go Kigene. Key Moin, Mogudon, Gunano, yeah. One mirror on one long Lord Kenwa. To toilet and down a shallow tamale, Madi and Magudu go Key Moin. Game good to be on a shake, jacket or party. Where don't allow can I chill get out your tail, or Uganda National Congress and K1 and not a child, but Mano, and a bit low more. And which are DP. So, John Nenoni go care of that penny, the mirror will be in a jingle Joe, Gilmore came before appear that. And the Kom Lok there. Carmen Lord can be no tier district
argio che can man no ti ready ma we ti eno be Buganda no ti ready che Mario actually no ti ready jomo kenani no pegiti ready for independence you know ngad buker tek mada any and oboreno oborwani ya kawa cher I long me ken kawa bid ni ya wa bid ki long me ngo lot I region ma party si koni petwel twere pien mir wa bid chan ngo lo ba chen we ki jul jomo ken ma no peti redi ni si dong British be no travel lo ke no ni well wa no lo ken I ken mari wadine unitary state yeah tell of me you lo mo ken ma no pegiti tayare men no mo gene men no lo ken ni we ki chet ka chen si dong actually okeru mate we lo ko mutime Buganda okeru mate we lo ko mutime we don't would you down mo ken we go being dong and Kedabit Alfred Neno, but why Jomano go the parliament and Joma Gognu to you, Chalo minister. K actually, but pool mother Mago you teach my Gognu Chalo Metello we company Mano Gognu company ma T tegamente. Good to you, attack. Mono Kimire. Mejingo kime donglobo well chaken da kai nen mo be ipo inoni actually gukeru tek gimadane no meneno ni Uganda obirutie kedbe nenen an Alfred wajbene tan ma chalo no erna riemage ucher police kilutian chud mo pol no cher police down ma gucher moñ ma go berga jul Uganda so actually kar tek mada pi Uganda ma do kay neno be ki tum chel doxe no ni down ma no miro go chui ko ma chui dak giti ga chui ko Uganda well wala chui no what no mede ki don lo attack ento wakero fi Uganda be number chen I kar madong waka dong medanyim na po dong en gine waka kim waka dong ki kwero en gine Lord Kenino no one kirtiano fan dong miro wachet ka dore wadore ka dong gi dore dong ikeli wa en gine gina mara no yomi wa matek mada en gina kwachalo am da tena gina we o po we no lok mano dong lo dir lok le dong pedaw ko po do twal bien ka gi chera chala en dore gi no neno kolo tu gi chera mer mano ti ka dore kuno ke no tanya en no gina mara ma ke mele dong or kon konyo ke ruopi cha sigin mana po no ki wad lok met party oberu tek do u kelu lo ken ento bien pat no poke ma u pe kidio dini well a po ki da en kape inti gamente do chwako DP dong te lokeni indi ni dong obe dong no catholic kai chwako UPC indi ni dong mir bet protanti lokeni no kelu
apo well kede wani kwan wa wa kar school wa bon me chero pien wa miro wa kwani katori do tiem mu kene bagere man kwan de protest ge karo school katoli wa ge cher ge kwan gere school pa potande donc jemini no bero no tie okay da pa ando pole ke waina kala puer uru bino pole no down tiki yom join mother ni ko gel command Better doctor. Now, we better core make okay and people they can't pull it down. Mommy, or for a year now, technician better a yellow matter, my being a yam, or for a matter. And when you wait, look down, old lady, gala, you know. No, gala manako. Now, look, mummy. Look, my lord can in down no one coro yam. Doctor, a chino better me or baroka and kenma again. And when you get in your girl, better to make a karma and put Tirmana. When on helping, you can watch a more can my inning. Kid more to make it. We have been betting it. That no, my in my bay. Be palot can correct, palot can kirop you know, then transition of very carbon in no way helping all the time. Can mean work on care what nature me to get it. Oh, Julie. Pina ana foi da pena luanga foi bena mor uno wen ere bera galle nya gena na tika to ren wa a joining un mer den giro ber tin tek ba los ken mu chaka be no wan fu wo ti per ba ti mo en te ke o mer ti no i wa yum los ken chaka we 1962 no fura kwang la jam bi Madal ti mo campaign ki nga gini ber pe wan yang ni ngo ko ti mo nga pe wan yang pe wan wi o pe o ye ba ki to pola tamoni pe ka wi ne ki nge kin kan gin ma Alfred Pero ki gin ma Dr. Pero gin ti pol gin ma be to wan ki jo ma ko chung ma te ka me lo ten wan mer no ko dore ke pe ne wa pi yan ginu no yomu iwa ka warie ten pa warie wa tika dono iwa yum ka don warie o kenyo wa o ma don kelo gena po ka don wa mir me ke ken ke ba ki fa ta chingwa dok gang be pe kin ne no bula pa ma di pe ena don ne ko wani gina wangi lo ken ma iwa no yum we gin do biro be ma ka ma lo ken biro ma yum pin dok ba ko biro o po ko kina churi tutwal a churi che me ki ka tuli no adega do beru dirkin ki karma ana ne ya winyo ko mati dini ka dong in ka do mero ka TDP ka tuli dong wape che me ki ka che me wati gen lo UPC ka tuli gen DP mo ke la dega ma pol mu no pepe rubo ka ba kar me lo kenene kar me parti me ti mo parti ko DP UPC ana ne ko mati dini ana ko beru ma pe ma jum ken beru nyai wa to ko dan ma pol ba kar ma dung lo ken do bi ma dung lo ken ki bolo ki yo UPC do karo ti pinyo cha kwe dan do ma be mai kar pu bor kar me lo ken ni weo jo mu no ki miel ma don en update of Africa ni ku je ma wo yen ju ma wo kar ma bi no ni lo ken no ki dan kar ma kwero no lo ken dan ma pol ko alo ma papa ti no ni miel pachuli be ada kita chulu ti anya ma pol ko yerde ge mi chaka miel kan ma wiwa ko pile wiwa to twal wan na chuli wan luo ti lo ken biro ma be ento biro be maraj ya ti ka ma dong no lo ken pin cha ku ma be mere no wa ko lo ken ti lo ken o ke lo ne wa ko be no kit gera ma ti ka pin ya ka pa briti kere no gena bana chuli
wan tel wan ne go be pagamente pa mo ti no iwa yum gwa ya ta ma dong ko lo do du ti a chiri dong pin la ka yo ai ko kombedi uno ne na lo keno ke mi yo be lo go dong lo go ti ka to ya ka pa mo no uno ne na or pa police mo ti mo ke ngwan ki lo go ni ka ko le wi yo lu dan wing rom line pa police pa ke ya to ke no be ti ni te ka impe go ko de ni ka pa mo no ti bel pe ti ka ma lo keno bi dong to ko ja nyama ko jet kon kampala ta lo dia ti nen prison line jet na guru ti nen kon kuida jet ki bul gi kenyo ino penyo balle kari wa tam wa gulu be don prison kida arte ti no nyurunga u cher me be lo ken dong lobu tika to ya anen ni gin ma lo ken ko do mo I wa pe yom ye en kidje ma kid en kwan mer tika kwani ma pe en to lu ti kwan ma tika kwan ngat ma ko be kwan ti taje pe kwan do lobu dok lu diru ma ti lo wengi tika do lo tagi pe tika do lobu kanere gi don lugu en man lo ken piru do ka achile go don ka gi kono Uganda do tiera ki bebe ki lo bene yen gi tika ma be ada da lo ken biru bat biru ne pe an pe dan ko be ma di te pa ner ma be yang ma pur wati no I wa yum ye to kwan yen te ka wa yen lo ko wa pe bene lu ti ani ro ma don mi wa don ka ku cheren ka ti kira ye lu peru ka tin ka cho ko borti ki hogi kirma gi du gan ka ni no ki to gi chu kare mu chiele ku nia kon wa I wa yom ni mer go mer gi ti ku yen wa mir cham wa ka wa ni ang be ti lo ken mer en ku bi mer be don ka lo wa juma ti ga wi ni wa lo ti ma ti ga wan ko be dan ma don mu go ti pa u jin ku u nyut be pa lo ken pe ki nyur be pa lo ken ki chan do ki ker ni ma tek man ti an ia pe yum no lo ken wa no mer no ia ne pe yum ye kwa kari be lu dir wa ma don wi ni kwa nyingi ma be jo ti ma tek pi lo ken ma be jo ken ke gwen ko gi yo tek pi lo ken pi ti ki ma tek ti po lo anda no dan lo wa win be ne wa da ti ka no pa nga lo ko ni ti ka lo gi na do ni ba pa lo ti a gal le ti ma ki ja ina tiro ngun be wi la ben en laptop yo ka to dong en gino be kenyo te an gino ngar mo piro ti lo ko pol pe ana puere da purwa ti e kon wa mede ke lo ko e Beretal gene binong o mer genong da be ka don gene dio men en ken chi don en non we we tier ma be da mami pien lo me lo ken en obino bene gra joti ne but mera siza lok en ni mono kong dong in ken ma ngene nei kwano mukana kwan be den yang o to ben pien I chak wa kono ka gen orotora no ingeo ila wan mukana ma watero enne ke bi mine wa ken ma ngejo mi ti kede ma lach ken nyo ken ma ini nero explain ti kede pena poko me ken dini gi ngage en orotobe no explain me go beru tie pen gino roi ne jale karo me gwa enne ma bene ngunyu mo ke me che gwa putie ken peng mena we chawani adio le batero mera Yeah, ana po Jimmy. An kar me lo ken no pur pe nyala ba. Wanda nyala wada ingi lo ken no. But gina miro wajane era nying tano ki luo ki jem ken ne du ki luo. Amiro no lok mo na chiel ma wajane. Ikar ma lo ken bino ba no actually dum tiredi. Kaya inen the kind of dano ma go temo you donyi party moma papat bedo I parliament donyi police donyi mongini actually no ti ready pien kita chulo don kera no ngiti organize kaka
ki kita ki yubo kede puro pama me charone ichu latin gang kwan so actually mero no ti ready mabe na chudo go tute to kwal kadi kar modong lo ken bino ni ono dong system mo ti actually me cho twin de tieno me gang kwan o we kada jomarong go dugo gi second world war ni en gina dong go no dong ni go neno wi lobo mo ken waja a dar kar berkit eni o actually ki kar chani musée jagara la ngwa gi jam bogo bot wani en ni ko e chero kampar ka kwan me biro bot la loga mo ye biro bot la loga mo wa char kuja dugo ben gang ywe chero ben biro bot la loga ni o me gi tiro kwan mo por en badong wone o dogoro ene yo dugo kire ya chuli e spirit mo dano gamo kere independence ka ini neno mo dano dore kere britiza mio kere bandera por ke go ni ono mer be mada gibene mano fora tiri bene ka ini neno kid yub mano lo dirwa charo mono giti munyi neno wuru ko nyo mano wuru po gene po neno ne po romo neno kid dano tia yube kere ikitang both police both one ministry kono mo gini mielo tole miel so Uganda no yobe madda me no mo lo ken eni ki jomo go duogi second world war kita wajani ono gitigi mirni Uganda mielo no obed maber oran mo mana ne na bila wajani ni dano chalo ki bora del mago duogi Yusuf Otunugi man jumago neno ngo matime bama gi kwene go du chen o we o tute ni le tieno gi wer miro obed maber gi lok kwan so amiro wajne men ya chulo no ti ready lok bene en marong e wachi o actually dung madda tino dogo me blaming actually ba o actually no dung mu madda actually no dominating kur police mada o actually ini pago chero ni tetek ni mier go donyi gire en ngar mo ni chero Kampala yeri kita no ini twer kere timo gimon o wego en ma waji jomon no dongo twari gire ni and the same people mo bir ka blaming dong padani gina do ko chora ko bir do gi dong be do gire i so aneno actually mere gina wano mir wo managing mabe ene nyego como actually in el pe gikba kiro no actually yube kere ka ini ne no la dir chalo la dir da uru chengini o chake ni mano nia kiti lo rem tutwal gini ka baka ma da uru chengwe berwa kuno ko kwano bere buru ka chiel so gini mo no tie kita ki yo kere lo kene pero obino mabe coordinated war yer dar mag ye o gimugo tie merma bu mugo tie ma dar lute ye ka jamu gi yibo gwenye patambe tie but on the whole actually no you better twal ning jo en ma Reverend Dr. Alfred panya bere ka gini ning egini kano twere Guru City Kitgum Town per day Wuchak nying yo nying jo egini tuju and they were well intentioned kuti koni UPC mana nenda wajawa but kuma churi chal latina churi ni jino bunyo ki nga gini ini nena ka ngat mo o borinyo lok magen gi loko tar mo tegi to twal tar mo gu tegi mer da no gini i lok me gini i lok me lojen so kadi wa doctor ma gi chao chal gi wo ka kwan to bunyo gi nga gini duju kani ada after mo appear bichel ini food what you bring British in one I think responsibility you know me what work botwa en joni kirana nen nying ton ko chaya wajani Congo chao gi self government
kadong lok mo independence mo bino ono ko yu beda ni gimiro mi loja da dok bene go mi loj ki wa kwino chiro kuno wa ngodio chiro go hani over mere jamu mabe badong I think jamu mo time do inge achiel ma ana miro giko na kere ena ngat mo ni mo encouraging a mean ni to loj ena responsibility teaching gino ti time Uganda kombiro ni wen kano gi romo twist ya nga ko ngi me gi ti waji kono Edward Keith gi kono nga gi ono boro chiro Singapore gine Commonwealth chi odugo ngi to ga maintain but morning mo we camino donye loj machal army commander mabene kitani yang kele mabe babana gi nga gi du ena yo o encouraging amin machal latin mo don gulu ke ti yenya ko mere be kit ma chuli o timo Moses Ali gi eni man eni jo ma chuli o gi o kwan wa ye Moses Ali ben go cha wi wi lo ni mina gi lu kum ke man eni o me go o win dola o gi wi po ye be kit ma chuli ti kere kira no dongo yu be kere ge kara piem ma chuli piem pu piem we jam madong precisa we kan no chuli ti ready i kaka mo kene kira na nen Dr. Chaya wajan lo ka beno no ti ready no giti system gi governance gi wanga gi ni tuju en madong gi miro ni gi bet ken gini eni nung pi lok me politics ma o dogin mano poko dano kuno miro o redana riba o well lo ka waje karaj nung wan nung mi o waje mega pien gitiyo no nung gi system matiyo ya chule beno no tigi system matiyo ma o tiyo kere so ngado mo ni o rida wiye o encouraging ma kit history mo me lodge twal mo no me tiye pere ami commander mer ma ni julo mera julo ma litina chule beno julo ni giti Uganda chel karno ngad mo tigi tamapa ami no bi ni lodge dong gino mo ko ma no o yube wiye ni kit me nge lodge pere jo en manong no miro obet ket gi en charity na chori gi nga gini dongo do threat gore o we reality na chiro o ruonyo ko gi ma polo twan wan mo kene dong litino kij madong o dong kar pa min en it's really terrible ma lega na tie mere ma wachi in kai ma ini kwanyo gimone me ka wan kom ngad madong ti odonyo mere civil service chalo muony koni court kono ngagi ini chira ka kwanyo kone on pingi ngoma iti timone nitieno modong ng'io go chako ni achiel nitieno modong ng'io itim giti gi moro ka giti kono gi ng'o gini all of a sudden direct way village way char ni kome ma ini chiro kuno owe jomo kena ma megi gi pa go matek go ruony ma konyo piny kama mani petek uket chalo gimo ikin gang so amiro ga mer ni loj kero no mer obiro mer maber makano ni ginen ngo ko ngeken mo bor ko timo mo magi independent gine madong gi riemo kede amin riemo kede borini od ya nurse training kono ngo gini apo me dino no tie apo me pato no tie but kom tijo no witimo ono kom tiji community atime maber od yath gi lo puonye no kana wan war lo puonye ma ka la puonj mo po no muchara ne wi achiel leken in parents teachers association gi kare kom headmaster ma konye piny pingo la puonye po no muchara
En carmano furgiti penine con no del con la pugno pongo. Yo mo chara ma rupe que yo la mogino que el gunia chel. E yo mo ko que lo pool. Ko que lo pugno chungi yoma wan mo kwano ni lo pugno chungi yoma pe ben ki par di mo. Mano dano na tiri mo de lo ko independence en pugno no gino mo ma pire tek. Ma no lo ma ko ni pe. Ana ni Dr. Alfred Banya wajene. It lo director mada chao ticket gi later on with me 17 18 or 19 or igini ilok me lwenyen mati ye chero juro ke gi Sudan ki nga ge kagi boki ge kita ba ini winyo wa kita gi loko kele mono wa kit choj gi pat gi me wa en no bir chero gwera ma wuro ni Unti neno palma pa un Reverend Alfred Banya. Uneno choche. Oh, diro cha itugi neno waji nga mucho gini eni. Owe ada amiro giro neme wajni. Ngado mo kila min ni lo Uganda. En ngat eni yo nego independence pa Uganda o terra. Nego independence o kumpi wai chawa eni. Independent mo wana tia enjoying it. Le point ro bero dua dek no po no machara. Pero le tiene que no. Miro bino point tini en mega no peti gang kan o chambe no pe o wero da amero no lo mo mi go waje. O tie mer ma raja da ka pe o chao timo gimo nyache. Ana Betul merci. Now, maput pe wa kala nyar di ba ka en pen anyar bi ka ti lok mapur da ka en kon wan nen kon nga jumo ka mo che ti gi chat ki wa ngar cher ka en mani ne a ti nyinge luan ngo a ti okay ko ka Atieko ko kanga nyinge dong kadang luon marai la mer ineti makija Kenya but I not sure be kind of winding I'm very grateful to be here in this platform. You are all just a blessing. May the Lord continue to increase and fill you with more wisdom. For chicken body in Lamen, Facebook user take away okay, take away lo Kom Lok lo ke rate mod ikomun weng Samuel Chirakain Banaka and Samuel Tewane Samuel Akana. If self-reliant in food and housing for all citizens define independence of a nation, then how is it benefiting us today? If not beneficial to us today, what can we do to fight for a greater good of our nation, Uganda? Because Mama has hit in the nail, in the nail on the top. That's no independence for actually. So, Tim la pen Kenya, Makon and Yerbiano, gay carry. Now, my put pay our chair. Can you come what domo, chen come one, no, can my independent, just a short clip, my independent, Kerno, Kere. Peko be Kenya, come one nen Keragino, Tim Kerwak Bene, or Miniwa, Nich Mukana, Wakan, in the bar, who better, to be on a gate. In the new Africa, one more independent country, the state of Uganda. At Entebbe Airport, Prime Minister Milton Obote and His Highness the Kabaka wait to greet the Britannia, which brings the Duke of Kent to represent the Queen at the independence celebration. And with the Duke, of course, his beautiful young Duchess. Lady Coots, wife of the governor, greets the Duchess while the Duke shakes hands with the Kabaka. A formal occasion, but more than that, because Uganda is gaining its freedom without bitterness, at its own request, becoming an immediate member of the Commonwealth. So the traditional gestures have a real meaning of friendship.
Government House at Entebbe, which for one more day is still the capital, is where the Duke and Duchess stay during their visit as guests of Governor Sir Walter Coutts and his wife. After tomorrow, Kampala is the capital. This afternoon, the crowds are gathering at Entebbe Harbour for one of the big events of the day, a canoe regatta. Canoes from all along the coast and islands of Lake Victoria take part. Victoria, the third largest lake in the world, and the other lakes and rivers that connect with it, are the lifeblood of Uganda and of the 28 tribes that make up its people. Biggest of the tribal areas is the Kingdom of Buganda, of which the Kabaka is the hereditary ruler. And these shores are in its territory. But in the crowd celebrating the independence that will be theirs at midnight tomorrow, you will find members of all the 28 tribes. For one of the first aims of the new state has been proclaimed as a commonwealth of interests, overriding old tribal divisions. At Twikobi, the Kabaka's palace, His Highness is to give a cocktail party. And more crowds are waiting and entertaining themselves while they wait to see the Duke and Duchess arrive. But first, the Guard of Honor. That salute, by the way, is a traditional sign of loyalty to the Kabaka by his followers. The Kabaka himself arrives, a ruler whose dynasty and kingdom were thriving long before the first European explorers came. The present Kabaka is His Highness Sir Edward William Frederick David Walungembi Mutebi Luangula Mutesa II, who now welcomes the Duke and Duchess. And now the Kabaka presents his ministers to the Duke and Duchess. Even at a cocktail party, a certain amount of formality is inevitable. But the crowds in the streets have no such inhibitions. They've got a new independence to celebrate, and they celebrate it, pausing to greet their visitors as they go by. The British, too, can contribute their share of noise and colour to a celebration when they want to. And the Scots Guards do just that for the big independence tattoo in Kololo Stadium. This is the climax of all these days of rejoicing, because here at midnight, Uganda's independence will formally begin. At midnight, Sergeant Major Sidney Small of Birmingham lowers the Union Jack that has flown in Uganda for nearly 70 years. At the same moment, the 4th Battalion King's African Rifles becomes the 1st Battalion Uganda Rifles. And to replace the Union Jack, the black, gold and red flag of the new young state, Uganda is born again, free and independent. Next day is a public holiday, and by the time the Duke and Duchess return to the Kololo Stadium for the daylight celebrations, the Governor-General and the Prime Minister have been sworn in their new roles. The Duke of Kent speaks to the people of Uganda, bringing a message of goodwill and congratulations from his cousin, the Queen. Not in any sense a goodbye, for Uganda has asked to be and has been accepted as a full member of the Commonwealth, of which the Queen is head. Next morning, the Duke and Duchess arrive at Parliament House for the state opening of Parliament. Uganda's first Legislative Council met 41 years ago and has grown larger and more representative ever since.
From now on, its power is supreme. Good luck to a new country, a new member of the Commonwealth, a new member of the growing community of African peoples. Britain has come a long way with you and wishes you well. All right. And what time will tell me? Uliar wit. We have dog chen manen karagana team kucha. Now, in my better canano video and kara we chawani. Anyel wa kelu don kai la mera Joyce. Bore whining out madagla malach canene. Get my anan munu go me ogini karbada kijum twin wa queen bertie. So Kaju mabala no one more bali komara. Yeah, for to ala me mi ala kar be me la for anu duju magitiga neno wa yes wa chok dong chiero dong I ni anu wuru ma bino dwe ma bino ni tamane is only right ni wa look about wuru your lodge can kono gimo ma duong to twal ma luwa ge kara ero ni paron pien wan ju mo ken mero no futwa pere no put pege nyala ento je mo ken ma no wo ber ka winyo ne ge balo nyodo ki je mo ken ma gwa wa kwana era gwa ram poro ne baratamo ni panos magiti kan mo Kom Lok chalo Dr. Alfred Banya ka chel gi Dr. Caesar Chaya gi mego gulok ma bejo mada ma olo memory matiano ma gen go bero tie ka bero no gen pulo tiano matiano gi dong bere parents ma megi no go bero tie yup onyo dog teach mano rware ke kar en ma lodge kano bero tie Uganda ni lodge can bero gen mabe ento bero gen maraj kiro mono yang wajo kere ni mono there is advantages and there is disadvantages mono bino guno watie ikit kwa ma yang ma chuan ma no wange watika kwa yeni kidong bino pa muni gu bino ka ngo but wa la wu ma ja biro ka neno program mo TikTok mono yo biro ka lok ni pingo Commonwealth ikar me yik pa kwen en ge kelo Commonwealth leaders go bino yik pa kwen pingo pole weng uchol pingo gen weng pole uchol pingo pege timo bon muni apart from Canada ma gen muni ni ma gen be gitie under Commonwealth chidong advantage tie in that area ni muni uneno gimone mabe but wa we go bino ka conquering one kad bir go bino ka yabo wangwa go bino bene gitien lok me gimone magen go neno mabe tie ineno chi karme lo ken eni atamo jemo bero mabe mada kilo wan wa bero ka neno ne kenyo wa neno cousin pa queen ma Duke of Kent obino genge dagone ka mio independent but one Ugandans no gin mabe mada dong ngomu time we Uganda ko bitiko man pien wan ni ondwa bungwen ma pa uhuru lodge ken cham ne odiang teru dek miel disco boy manyen wa ngo chiro wo kanamo watika celebrating ento ngoma be ma wano tika celebrating ikara chane no wano lodge ken yen lodge ken no iri beri ite lodge pa ngaro mone beri chara lutiero ma ite kar ene kadong o mo apar bor wene no lodge ken no miarong la nyoru polo ento ngomo time kala ten ene pur woro tete ma put pen yang je ma pol ba pol lutiero mier kongo we MWAKA piera rio we a bit mo kar beno wa piera de ka wi go chak tegi mabe the proper adult che kala ten puti MWAKA par bo ngwen mono pur roma la ten matiri chi wan kira ne nero mego siza bliko tiaro kenyo ne biro pa la dit Idi Amin Dada uchiero uwero yo mano mier wanen me lugni lo kero ber mabe po chiero chutino mabe pien jima pol marojo ber katime
adega me kari lar dok ti kwan manok nyang manok kir me gwogo kir me administration manotie ikar eroni pien ka ngaro modo kwanya gamente ka chi pegi wich metela inone ngar eroni omiero no yubgin mani mabe megi yubne eron tiero bala ka bala no si loj kero kelo je mabejo wer wa kwano ukelo kwano waram kwan gele mono Uganda ko bi puonyo wengile mono gidong languages mo kana ni biro as second language magi puonyo ba puonyo wen school kombedi kare wa barwa ya chuli kuja gi puonyo gile mono chi meru gin mabe ma loj kano kelo eno ma gidong en jemi chalo oriat gi ni gi gwak me bi puonyo dano mo kene men yang ni loj ken ukele wa rieko weka wariek wang'eyo ng'omo watimo waromo punyo daktare waromo chwalo dano woko kikin mukene bene ma wiya put po wil gin maber ma loj keno timo wan jo mukene gwakon wape kany UK kany mero bene gin maber ma loj keno kelo under commonwealth oweko wan jo mukene wari wabino kany wapiro ni ng'o wan wati under queen wati ko marach lo wachuliti marach gitiga nego wa kwero neno wage kija madane en yam gi jone ibiri Uganda kachi joma yango bero anda gen kome gitiga deno chano miero gi jolwa dago jolo wan pole wan weng watikan because Lord Ken Commonwealth chi Lord Ken okelo gen maber ento bera tame kar eroni uno ful pa maduong mada piene kar eno British no gitiyo gi gene gitiyo gi cotton to twal she know especially but why you actually it is so kari arua dano no pur kama mada and adon ikar community grandfather na uno fur pama matera tera chi pama eroni no weng biro kwere biro kan piano gene tie gidong je mo kana magwak gen muni ana ngene gwak no go now era ye some kind of minerals mano tie mabo kombir futi gateme jumu kena magitigi ngeji ye gi ngeyo ni ikongo futi gateme como ini na lueny moti gateme ye no British America go wa wigi ye gi mier gi mone chi mire me jeme no ti chwin gi bene wan ku ikono wan ti ye kanyi Britain ka enene wan ti DP wape jam weng mabiro barwa kan pole o weng ake wa chi go securing ka beru egoni gingeyo ni cham bi biro gi lo machalo megi me konyo gen kan raw materials chalo en cotton gi eno biro kan jemi chalo cement gini biro kan copper gini biro kan lead gini biro kan chi loken okelo gima beja gi gima rajo mokene gwake koni cha mokene bene ju mokene billo ye gi mokene ma ana mi a good mana the reason why I'm here a good gin any pien lu diro ma pol ma da kero ne nen wono winyo Dr. Alfred Banyo Teron ka chiel gi Dr. Caesar be Teron go timo teach ma dom ma bejo ma da ento they were never recognized pino nyingi wakamo and for instance for myself my grandfather na ruorlo mar pur wano chele la wu maja eni bar lutino ne gumero gi don gudo wigi dano wa keep pension mo ma juni guno petie grandfather na ma won mama no pension mo fi dwe abichele came before he died ali babichele tiana me £1 gino money kuni no lutino Ugandans go to ma pol ma de kar me Second World War petie kin memory mo megi kero apart from money ara nero TMP ochol mama ti UK kan magi luonye ni David Lamy is it Lamy yes era obi chero Nairobi ka obi no komo gi yiro jo magi nero gi memory kom gi pe eno gi kero monument mano nyuru nyingi to ye joma kum go rueny e kar me Second World War chi this aje mo kere ma go colonial go tiyo gi jowa ento
ingela chen pego team appreciation mo neno ayang no ti budi mugo magi romo following up angeni jumu kano biro kano chente gi Uganda but chere eno chere pocket pa jumu kana pension pa jume second world war ke bera chwane Uganda pa kunge kado ay kunge la chen babara bera lo ne ke kelo dong Nairobi ni tano chera gamne ke Nairobi ente no ne juma peke ki yume o Kenya pege ramo no ne neno chi adeda ne ni one mer wa mer wa kweru gur an mere awaja tini muno uno mer one we should be recognized pingoni gin matiga time Uganda kombedi atrocities matiga time Uganda neno ne liep dok winyo ne liep chalo wan yang po wan neno gimo manok chalo be Uganda wunu ne ntebe kero no den kwere kam and I don't Entebbe when I was about 3 years, 4 years old. We are people my better 12, but I know where we live. And to ka in kubiri chero in Uganda for good and my stomach, no more for good and my country. One what him be me kerni luba mero ko Uganda kero wana wa wero kerni. Mero good of all Uganda. But is it happening? Lutela umero go yabwange kage mero ne Uganda. Uganda is a very blessed land. Ngom mabe dana mabejo problem at Uganda and I love my tribalism my community my dear to get greed an kom ya ne gangati mabe yin ga de tina tela me ye ni bela tela mi tel dana wen generally donc ben development ma yin digi ma ya wek down lo ko mi chala down lo ko ma dimola ge ene down lo ko o Kenya to ma ge ene down lo ko o temali ma de ge ene pigin mabe lutare la dir lutare gi en Wilson lutare gi gin mabe magen go time kar pien wang dano neno la dira be gi en wang dano neno jimi eni go timo gin mabe o wego dano kero gene komgi gen go neno ni wan machalo wan kumen mo watieni ngoma wan waro mo timo ne me konyo jogangwa wan no neno gin mabe gi kelo barwa en joni do ade go be doko wan dong watimo ngo ku chako timo gin mabe she independent no matter no could you bear my titi to 12 for very few years she jemo chero cho bale don't ma come do bale ma lawyer ka ne tama ke no do ke nong do mu no do be no unfortunately lobo kan be penyo bale do you ma yange timo jema kwiri me ne no lobo down they have all gone don't want you mo ke mo wa don kombedi eni kar wateme ni waramo timo gimone go man pe o kamo ento Lutela ye can do that. Lutela ye can do that. She we a lot of men come aware be na ka Kenya ka ko na mo biro ni a mere chi da be mere na fo eto to. Better man. Now comments take in what neno yot pian piater ne wa chiro ka chiel po comment o dong chen la dit por be sorry I take a teach ke my personal page comments pe kar kan bar ko be da tia neno jo wen kan pian neno ke e page ma megwa tar palo now wa chiro neno comments ni o wen doge manong tie ka enemy amer ngarmo kanya ko bere kwan leba chule kan ba kwan leba chule ke yelo mera wacho ke na gena ngai mero pe linkere anga bidiere la mero biana ne tie anga ti gang teach kamer me pete tuolo sise Joyce ibi konyo we kwana ni matiene leba chule no be bere abasaba tema yes sise putie sise we ne mero chiar ma put pa chiar ka pe kong ne kwana sise ko ka pe in ga kana kubu wiye gi nge duene pe ya we kana kwan nong kong ka ringo Bosco riem waje hey umegi na amoro weng. I'm watching you live from Kampala. Thank you for the topic. I'm following very diligently. Before the 12 Bosco. Paul be o te nyuro jema bejo ma loj keno kilo. Aloha ma loj keno kilo ena me chel e jira ke bora o wilo bach o chagonye ni loj ken
o yega chuli ma malo hotel gi Kampala ka ma pol o pol o mego pol be rok na ria wachi o kwanyo charo pama ki ching yini o doga chinga chuli ite west ki East Acholi Cooperative Union mino gina lot ken otimo yenu me deke lot ken okelo spending meal lira o miyo tij mapol wala chuli gi lang me ang'wen ne lot ken o wero koga o lira gulu gi pakwaj o yubo pem pakwaj o wero wuoro doko yot mechero Kampala ki Jinja me beach ene ni lot ken o yabo gudi ma ki lira ki gulu o kwerewa Kampala me abichiel lot ken o wero gi gedo odi yadi machalo anaka abim apaj moyo ki mukene mapol i Uganda me abiro lot ken o wero gi gedo chukul mapol me aboro ni lot ken o wero ki chako Uganda Development Corporation ite la diseme nyanzi ma goro wi factory me chukare ta bongo naitil tampeko cement Uganda hotels Uganda National Game Parks ki mukene mapol duju pol be ipo wiye kai waje lok ma Uganda hotels ba yam kai chero ya churi in i hilltop kit kum kuja in neno kita jemi bejo kere kumbir kai chero hilltop kit kum jem mo pat on kuno me bo wen tractor be no tu lu pu pama kita ki paon me apa otino kwan ma go kato piny ono romo no scholarship new bursary ma konyo wigi gi chulo school fees Facebook user lom ikar ma lo ken pudi ape logo ni ento achule gut tute total me kelo lo ken kadong tie kiman ginango ma chulu ma ti you like ginango ma watim ano pin ano pin well kamo tim romernes we pe ya chero we no again pero ngene chang we chero no aran mo me en kita umigo polbe o gine o riegi kan ma bejo tutwali intention mere me independence ono team be plan ne be ne plan no be but nin chalo gino mo ro time mo we o jomo ro lo tam gi o i kita mi no Uganda o donke o don kit gwenye mo chake don i nge la chini o we o fodon wati i pero mello ja ye peni dano en ko bien dano en ma ko ni ko na wigi ti ma tek chala nyere ma chung ma tek i Tanzania ne ka ke be ti ma pol i Tanzania ka ke be ti ma pol i Kenya but ka lo ti ma be ma pedok and reinforcing and kit jami igini dan romo biru ma be chalo wan kiro la mi go juice cho ni o waje ni ka no wachi le mono but lebe o uniting one at least in loko kila Uganda makene i Tanzania nyere o kwanyo Swahili ma Swahili o ribo jo Tanzania o duju i kona me Tanzania mo ken romo chero kuno i loko ke Swahili i nyang be loko ni Kenya be kumenu but gino amiro no le da no ero mere ba chi loiko minus chero kero jami igini o wen kumbirika ana chero kirian dongo ineno oria chava ingo ma yam ineno kirian dongo mo policy gi nga gine gi loka nesu chingi yom ver ma kwanya pen
como gino no amero gigona kere waji luego chende en mo chali Uganda tia chiro kwene abu yukoni kero gon chile adi give me kon chile adi bo Uganda give me kon chile chende en chiro ma yuka me oriat ina emiri igire ina emiri will bakar touch me cho medical gire ina emiri mo time kana po Yeah, better merci. Now, in Metiwa, Kenya, Maput Payare is subscribe YouTube channel, Nene Timo and the and like and me work on and kind of take it in and Facebook page, Nene Star, my again, and the other. Maput Payara Medanim, what your mano when you charo will manak, may you meditate and no Gamarmo bearing a Kenya Pian better pay we are doing, better 12. Go do chen when Nana came around America, pay over Kenya. Nene iwinyo ngoma karake char wilen matibia nene wachar nyim. The Ministry of Health informs the public that there are confirmed cases of Ebola in Uganda. We, however, urge the public not to panic as the situation is being managed. The Ministry of Health further reminds the public to be on the lookout for any persons who may show signs and symptoms of Ebola. These include high body temperature, abdominal pains, diarrhea, vomiting, bleeding from the body openings such as the nose, eyes, and mouth. Please inform the nearest health worker immediately if you see anyone with these signs and symptoms. To prevent Ebola from spreading further, please take the following preventive measures: regular washing of hands with water and soap, avoid handshaking and hugging, avoiding any contact with any suspected Ebola patients. Any person who dies suddenly should not be buried but reported to the nearest health worker or LC1 immediately. For further information, please call the Ministry of Health toll-free number on 0800-100-066 or send a free SMS to your report on 8500. This message is from the Ministry of Health with support from UNICEF and World Health Organization. For Maduka and K when you lock man, my when you unlock my ball and now do tung baro Uganda kucha and now also in my tipajan and a guaca to a man look check doctor why care now lamelo ramoy what do you look my lodge can end what time peer tech what check on your champion what don't get a bit maromo chabet tum chabet manian no what go to no what I done ye short now megi whining out log my lodge can end it tamang me take care pian and the lodge can one kind of matter war being war well better what care on in your lieutenant cut on 1.10 again what quorum no more read a work dog or more war manian but keyboard in what you are work one or for what you tell Raman a fire at a time. I'm more one wang, I'm more down wanky independence, man, take a beer and independence, meaning the Bumwayan made my pa in Wagani. Mano dong Uganda do be cape in Mahamaka, my dear car, my life, my peer, Bishir, Uberi came, a megi can, mangati can I pity tell on it. Gee, my peer can my book. America more down wang mati on the panelists, I'm more wang, the rapport would like you eat, people wang. Da lego ni ubed makumui bit yot niang kiniano but jomatika nano wang amia for lu dir mat amakiti ken wakan mai ka adek mati meg rose Dr. Caesar and Dr. Banya giana joma gian gun nano kuj mutime ikare me lodge can kin my lodge can kin madano twingi yum kede ma gian kita gu wayu kede gen lo tiano. So again, mano get on a new Lutian that could teach a party, take a Jimmy provide cap party, tea, Lutian. I don't meal I did a yum chin and Guinea, dear Karatka meal kere. Gian don't give me a did a Madunga pork of Bordon get to be nail with you or one get you get. So and Ludir Macubeti can one again go now, get my lodge can kill okay, a ching mono, a ching mono, Madame actually. Ching down me Uganda, actually ching down me Uganda. So I thought one day when me mean one kita Jimmy on work for la po
Jim ne ni no weng wan jo ken ko ngi an be no pia ke nyala so an be da kwa de history mere ento no te ri kare ko manda ngo so an be no pa ngi bara ko ni dwa ko wan ngi mi nyu to wa ket ma Jim no war kare ki video en ma ke ma dong ti YouTube video ni be nyoro ke ta mo bi no mi ni wa kere ke lodge ching jome Uganda so manyuti kina wan be wati timne tin en chalo me mako me loku mane wan be wati ka kato ne YouTube te loka in te nying la tar pachuli tar palu te loka ni lutian ma chingu mo be na gibi nane kita wan be wa kwanyo ku be wa ne an kana ngat mo ya karo so gen be gibi kwanyo ne chi gibi konye ki ye afo eto twal anda siza ko Jimmy ku be advertisement en mi kelo loko mi bola ni eni bana da tika time kubeti ni eni karne eni mami onda kuberi ikuj ma chalo to twa jome Uganda gen gara get ki kar ke chawa me yupo party ki teto chama bejo ro ko bunga bejo chiar ka lega chiar ka karwata ke luren ti mandung advertisement ma bioni jome health kata ko waya dani bola gara tie so won jomo ti wa ko no jomo ti nan wa to twale ke tu Uganda ubet ki yana nyang ni tuo tie ubet ki knowledge ki tam ni jimi mani dak tie jima pe be ti wa ko kuja so ka de bi chiar kanamo pe chiap kama down duo ye dak be pe mot ching la wori dak be pe ka di be la wori ni kuma yot kong de teme kong ke ma ka che le be de nen gini ki oti kadi ka dilu tie nen jam wo ki oti woni pi tek to twar be ke guape so man mere ko en koy kidon gana da mi awai ne jam an pa bi lo ma dung to twan lo wuro piano lu dir do lo ke to me ke kidon da ma dung be dong lo kita don wor ke ando mera bi lu wa me man nak man tamani kanu beni o beni ki yugo jalo turo no mi ki yugo da be me ni po ipitawen agani cham go ti nani inda le ro to ki be ro ba me Uganda be akar flag ti mali nge ka en bandera me Uganda be ti mali ka en ro me nyuto ne ni ikar chani wan yanga chon wai manu mo pio chere Uganda no actually no Uganda gitimini no Uganda gi gwani ni no gitiuti ni man bi la pen mala mega jes puru pen ko be ngomu tar gi Uganda guchere Uganda gu cha ke me Uganda imwa aliba chiel ke mia bu ngwen ke pier bu ngwen bi ngwen katimo ngo en kenyo ene kama ndongo donyo iye ben gu donyo pe gu riba yen gu donyo na 1894 and then 1962 make now a poko ne is only more less than more pier beer gu a ke gu dwa ke ching Uganda manyu de geno kanu gu chiar ki twin mabe no mia pe gu kwan ke geno mia gu chiar gu yu gena dong tieni gu yuwa kirana ne si da waje ke ni lo dan bieno ke na ni kwan be ki cha fonyu kwan geno mia gu chiar ka fonyu kwan gu chiar ka fonyu dan ki gena dong tikono pe gu chiar ka kwan dan mi ka gen chal ka ki karge under the British Empire or British Protectorate so gen go kwan ke ki bot jome Uganda ti don ka ma don no ke ti ka dwa ne pe gu dwa ka ri ko dwa mer ma be ento no do dwa cha di ma ki ya nga ma mi be la di la pe mi be ni manara yang before 1894 ni no Uganda ngiti ka be ni ujun ka country mu ka ni ngiti ka be ni ba dongo kwanyo ti mi dongo mete dongo chi don kera nyin ke kuma chi kar in 1984 any wa donyo under the Union Jack any talk mat ku beti we are in it under kera we are 1894 yes thank you 1894 wa donyo under British Empire ba don ikar ma dongo be kwenye pi ma kan piar be ti don lo bino don en lu dira chuli gu bino borgi ki angage lu dir manane don sida gu luonye la dir doctor sida luonye
Dr. Banyan Gulu Nyingi Kita Gupion Guberu Pinka Kachir Gunoni 1 year ke kwan ki bot locho ki bot mo ki dwa ko chen I chingwa ki don ki dwa ko 1962 ma ali ba chiel ki mi ngwan ki pier chiel wi real ti ande ande dali kwan bi ne ki wi ku beti pi andan ki ki kwan ya ti ali kwan ya tero pin na ne ki nyoro jena kwan ya lore ngo be don pi en kwan ya don karo don British Empire do ti den 1962 ni 1962 ni donc ilo donc flag wa be donc ambe da te yela mal flag wa do no donc ma bandera me Uganda 1962 yeah 1962 bandera me Uganda malo ti be me to wa ka ke ni kan me par no kan ti me ngi ti mo ti ka lo independence kan 1967 in 1967 constitution mo bien ki the Union Jack when ki kwanya ki diro chan ki la Uganda to become republic and it lo dir madama nan Dr. Caesar ka inibe kana show wa chan Dr. Caesar ki Dr. Banya ki Caesar public gulu nyingi ni meno joma gubion ko kwani constitution on kula mo wa chi pa Uganda ko be ti kata ko be ti ni ke jom chi makan ento kita be ke wa kere wa donya be da Commonwealth so and gem art a what ka lo ko no man just me neutral the po the po pijimi ma otime Uganda don't free and independent entity a Commonwealth makira la megi is na no wa ni wan be wa bion ke kan or being Commonwealth. And one of being Commonwealth, the Tampa Queen, and to put it up any one foot one carrot, one joy Uganda. Tea, and I don't get my way and to the penya been around the teeny Uganda, East Africa, Guno, Lord can give Ikara chill. Ikara chill, why Ikara can give chop. Tanzania, no 1961, Uganda 62, Kenya 63. Kade mierne kama dung kallo can any ukonya down chimia de chak merne kikin these 3 countries mageti ka bordering each other geti gen wengi no benefit a chiel geti yuki good a chiel geti yuki border chiel geti yuki pian Uganda is like Karam one lockland country yuki parts but Tanzania kinyo Kenya chidong ngomu mi Uganda food donate ngomu mi food krana kete konya lot campe nani mege wai yang ke gwahol prison ke gwahol police pian gena ching mabojo pa tiek manoti lobo gena lo kwa tiek Then I'm gonna down the prison, pian baba mati get a prison, the welfare office in the prison. So I down prison. And then na down down when very amman manu kube ninja kilungi kwa California kaiden 2-bedroom house ki cement pi running water my electricity beti I be teru be school one ti an go kwan school money uniform ki mi wona book ki mi wona kalam wen ki mi wona ko be na cham go cham kono tian me yang organ ponu beti prison when acha prison photo Jimmy when be Kenya pion be kwan be prison gulu yeah so no yanga chane only no me dum tika time manu dum lodge kendo time am pan ka manu lodge kendo time and to Jimmy my young no ki kero manu ti in place uber kamete until maybe karmo dum and man ku be ke cher at ya gulu yanga chan ke be cher at ya gulu ki wati they work kamera ki wati what chupa ke tika what chupa nyo ke tiki to ma yelo e what chupa ki mi ya dum tikuno kai tika ba wi chet ku man ki mi ya kai tiki vo ki ne cher ki mi lu bi ki tu jo ro ya te be chen but ku be ni dong ka de tiki tu dong de mi de cher bora te ba de to ni piem piem ya pe ta ma ka what that time maybe no ni ma fu bu chao na cha pe ni kai tiki chen ma mi ti ku be ti jimi do bale mo ma dong ada me lo ada ka ke wa ni independence ke le mo independence from what? Independence of what? No.
200 bit kandi why you detach yourself ikwanye ki kum main gina tit tidong ititi bungo mambe pe ram yue be do re ta ki kwanyo ki pi mi ki bule ki do ke chen pi ti andong ya pa bi long ma dung to piano long ma be do ta wen dung lo and ti na celebrating a reflecting kind andong Uganda independence wachala ni mafoya tata Foi mate Ramoy. Now, in meti wako Kenya, phone yene madarlok meta, I mean, madarlok my independence and Pierre Terne also uberi ngeti. Now, mirwa tiene, ichina dek manyen, wakele u na dira chel man loko kero polkar kain man ne na dir bishop ochola ya no eno tigi mwa Pierre dek don kolo. No kabana penamo no ma oberje gwa bana ni na ene bere wa Kampala Kenya yup ene come kapa wa gene ene popo merabal but gena wa tim da ye wanone per tek me ngan wa orne wanong wa pek mo imuta ko me in matikene olto nene ibiano borba kan bana etielo ko wa link makaro penga link tree ke dio etielo no support our content ke yo me chwalo chene bang beti kono pian wa tie tit ki kampana chel ma neno yo me chwalo chene pacho in my town me chwalo chene pacho ram tit ki leng ene chwa mi na ma chi ma ram tit ker gi nene olto ikube ke wan kan wa wanong ken ma waramo ke lewu la det bishop chala no e cheng adek manyen wa obitete mo bene pian tino watin neno anga ke mo berga tit ku ya bene no berga kwene ber chepet manyen wa neno yo mkan mekel ne wa kat dit lok enero ku in bit engagement team amete in my te chu wa Kenya kon ne mere chengo mate Facebook yete wa ne wa romo berki gamente wa ke Ken actually pian actually good lawyer total enter Joyce ulogon ye actually tie ichan anyway no perdón waramo ngeo kera gena kere but what tiene wati kelo mera awareness keno mera kere Samuel Akana take away ningo Martin Luther King once said that the nation will rise up and live its true meaning of it create. If we only knew that all people are created equal, now let's stand by the truth, justice, compassion, and courage in order to fight for the greater equality. Chaji Mukano Patika Nenweng, but greater equality for all people, regardless of the race. And then Pearson la Samuel at YouTube Pearson for chicken body and Tio and for I want do you ma tie Kenya P one Luwin won a tie kachil ke won ento late la kiremo petam kelpe o late ramadak chen in an video wen kore Facebook yete America in ningo ngaro mo kanye kwana ene kale wa chele uchier mabo twal gener chi ruba ko la kermane juesa ne watni in leo ka zaro sidong Okay. tal de wi Okay. Facebook user wajane e karme lodge ken actually wagi to good actually good to 12 pm lumuon me actually good gito to 12 wa ikom berini kai pore e kara chani lutiano wa ma gitie igamente lutiano wa puri gitie gi rueny la bal inamba number okay Milton Oboro okelo independent actually tie ki yom chwin tutwal ongune okay total ento actually tie ki chan total ma bene chunya pe yom percentage me chan tie malo kon actually tie ki land en la choje ne man lo mo dua no
Lomo dwa nga gager no otime en wa wallo ba tinni rachit ka kwana pen nane weta joga na wani tuar kan na muni kong tam ne ken kong ku dak chen go ji lawa ke do da kong wat en no e kar dong panga kero jite me kere ba e kane no wane no ken mo ramo yubo ne kere no ga na wan pen wan dana ka wan na mo yupe puri lo bal ga ben cham kan tin na ka wa figuring nga ge ti bal ton kwana chi neno gabe yupe now log do loke lo po loke comments o kwano polo watia comments o wen purity merike cha nene cho ke ramo ko donyo link tree link ma ker enin mane don inen go wen ti kenyo comments mi rami tamo me ke ramo neno social media me go wen Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp beti kono wen iron following one kama kan YouTube tie iron book pa ko bit tie e website and weng bana pian ga mamegwa wate gor do weng o ber ka ber chel ke share link tree jami duj mo wati ke weng ne tikono mera mo dio mo ken e timo gen marwate now panelists chawa do chero wadong de kera marama pa na kom de kera pa mo dong en wonen kero pa kere an mega pa be kwani mai ken ave mi de ka chel no bodo weng wa o lok ge mo ma gire mano o chiero ke lwa kere po lok mo ken wa bi mer kere chi an tek manien pian pur wa bidugu ilo mo lech ken en wa neno ker mo mero ngo met woni ning bedingo o bi neno kel mo pole chi an tek manien so what check about Dr. Caesar be ana foi mada look winye mamet kede beli winye mamet ko be de tie gelo mo ma ana mer gamane Christine Otemo meanwa history na British Odonyo Uganda MWAKA Tierra Boro we have MWAKA Elfo Achel or 1894. 1894. Yeah. Actually, Donny, he British in the year 19,000. You know, 19,000. Then when any don't Karma Uganda agreement about here. Kedabere ubera when actually kuberi ko no gidek British mother. Da kilo tele mo ba no gunwa nyama ta. No pega British. And so anyway 1900 under Uganda agreement a chulo don you know where a chulo don European British will be what they call direct rule. British to share on a cap e wan lo John Neo kiko wa chibe pego tebo twere. No gina gen gutiero gutimo ni miro kong watu John Neo kom. We are tea which are luduro pian luduro no tea actually ba about 20,000 guns no tea actually. Yeah. Muni chak vi chok luduro kong ke kwan luduro. Ne avione ene metoro ke Tekwaro. Donc me don keto ke megene magene don what we call administrative chiefs. Me don no tie telogi. Chu well motor tero mana actually tie kere. Ki don miro unge benani actually no dir karga genyum. Pien ki pogo ye actually mukane Ocheri Sudan, mukane du Uganda. Kida actually kira no neno tiero kap ber malach twale. Well, do kidu ngoli yero. Pange ka duonge mi robini Uganda. Ento mukane udari Sudan. Kido po kina actually rodang. Kay nero patently enoli ubil katima matek mada. Metoro care pa actually. Men tak ko dwale kar pa min mero kitek
nekudano actually manodong giti batek kinero gero menyong menyero kidong actually mano higa teach mabe do teach ke kwanyo machado ami le newtoning on la dit adimola uno tie permanent secretary the Ministry of Education and kono and no down ma parliamentary dore and karma kino independence no NTA ambassador the first Ugandan ambassador in the UK man any you no instrument of power kau tukidege mekelone wa Kampala me hanne ken kakemiu ke me instruments of power as well, which include things like the constitutions and different symbols of power. And I the more like you know, to kideki London, how kill. My non take in a permanent secretary. You know where I know be a permanent secretary. Ben Carmelo do, I don't know name. And give my interest team a band come in the phone yeah. She don't Udonyo, Chala permanent secretary, Ministry of Education. Okay, that mother were a phone you with Uganda. Syllabus, my 1 pound in when one more you mad the mother arcade. You know where teach but the mother ballet. Any card I mean, Mirneo Kakemino, Kabedi, Kwan, K University, a center more mere making on. Le Muslim. Don't at the mall of where looking on it. The other way is time to make one where a gummy, queenie, and a big gummy. I mean, I can in them. See them in there down on no query dog teacher. It am up you know, mano. But the conyo better. And the law of a tea, and I mean, think you mean net. Get at the mall where I'll teach, and I don't attend them and them down here. But the long down of a queer get quano, a kernel narrow manon, ye junior, and the pattern the enemy on there, a bit of a team as well, get over from Carney. Man, Lord comes in a pino. A quano down on a query, okay, don't teach. Don't get kernel narrow madam. Don't. Again, I don't get we have. Yeah. You battle of my Lwod as well. Ngaramano when you put pen and then ningo. Moon no diet for a cat in more, make on the look. Atam down on your any, Panama, Palma, get to the well. KOMBEDI, Danama, J, it does for I come to chew from gang, my people doing it. Don't make fun, don't make fun. Bami or pay, in an nilam. Gang, with chew the con, but diaspora. Get what? Now, you can't give command. Better tell, for again. Now, well, Mammy, ben more like Maggie, lock don't look a garret, pull lock or big a deck mania. Madak a lock melodic can end. Check Mammy Maggie at in Borlock whining. Look at the team one. Yeah, Look at no echo, look, you down, lock my bed to one. Lock chill, like you will chill, pay bedo. I don't want logo and cut down when you do one down, Matica when you want to wing. Kagram Kupune, when no keep my lord Conocado. Kijo Madame, again, repeat Madame, I'll go one of the actually below. Which are June below Uganda. Where Uganda doctor
mayang eto kadat man dong tiu mera tiu ki iya tiu ki jop ki jona tiu ki pom lira ki iya chigir mo bidon pe dok bane pol dan dong nen chalu chene men ki ker bangi ki ker man no ento pol ki gwa ba ci kono bu cer kere kuena ne aka ker ni ti wer lo dong pe ki tigati mo ne ka ini dam la te ini la te ñu tela ni yo ngati ñu kuir ni do ti ya bele waje ngadi yang ti mo kini ñoo ngadi ne lu dir mo ko tigal mo ñing ini yo ko ti ada kari dir mo ko ti ki pome kari jo ti prison ko ti ki pome kari ko ti police a ti ki pome man ñingi ti watin eto ñingi men te kamane pa walo tien gini ay ko waje ni ko ti ba te ento politika men bol ke ay don tie gang to meda ci lo ken mer ti no ko kero te ba ka ju ma wuni bon tar pa luo wun ki kenyo gin ma luo ti ka ti mo ne be to ko mo wo ngi wo pun wo tam wo nen go ma be pe kar ma ni ti wo bene ki te ju mo ken lo ken ti ka biru en man yang o ti je mo ga de pe wo ke ken karo ti mer no bol yang mi ro ti ni go chat ni ra char wa ke ti mo di ka pere wa jam i wa no ka ri ko am do i wo ra nen wa ti mo yang ni wa chang wa bar ko iru dua ti lo ku wa mi wo ni wo pa ko be ta ara nen ke wa ri bo bi ade yang wa ti te wo no chwa wa ti wo kar kar luar parang dong lok ma pu pero ti lo ko twal lo ka lo wi ni twal bebe abe ko ni kene ko bilo ara pu wa de ko be ko ba ko da ko be ma be foi mete mama da ti Alfred bere ko no ni dele ya ka gele dong to ti wa pu be and they were Alfred and I did jolly in Benacong down Benny check our luck mag gear up you met in where one can met dollar. Be ana po mar lok padano weng mego ko pa mego ya do pori wai ada Lwod ken ubale ento dok chen pere kitana neno kwede a winyu bene koko to pa la mera Joyce ni tuara gwak dong muni ugene udugi chi bene ando gonyo ho wachi muni machon ni gwak nyo kit gi pat kan be dong pe ko tie chi ada ka dok ni muni makit kunyo na ni kikel chi gwak bene pe bi konyo wa be miero nge ni kar ma British udonyo pe gudonyo ni me konyo wa baba gudonyo pi mirge po donyo gi bene gudonyo tie agent gi makeluoni British East African Imperial Company ayo kwa donyo company ayeno uchako loyo Uganda nanwayo kadong colonial officers guchako bino manyuta nino mirge tie mere miri megine kwanyo lonyo wa nanwayo eno mi acholo chung matek no pegi mero ni British o gina o botgi Dr. Caesar utero bene ma be kore ni kakimukane no pe guyube pegi tie ready pi Lwod ken enta chole ki Buganda no gi ready chi dongi wachi tuara gen dong gu jul kakimukane ni chi ada wajudu enta dong kakimukane be dong gu jing ma latin ka julu dong mieri weho gine o chiero ne chi eno mio kar mukene uwinyu ki tika laro lok nyo loko tam ne gwak bedo be ka region achel gu bedo ki Lwod ken gi gwak nyo dong ki chak tam pi Lwod ken me ario ma olo
lonyo matie I region achiel twer matek obedi I kom gine regional government maromo tich ki lonyo me konyo gine gi area gi ki dano gi ene gwak mier ki chak bedo ka loko ye tam ki nen ka en ni twere po kar ma ruoth Justin ochere binyi ubino kanyo bedo ka loko kum development en be okelo tami enu ni lok me decentralization iketo tek ni wek olo jemi mogo lonyo kadong tiere diere Kampala kuja kaki poko in ma tie gulu nyo ikit gum penge kita poke time kwede ento ka olo ki poko chok ki gang uromo choko kama no gine poke tika wara lea si olo da luor bene mako en lugine ni jo magi miro poko ne kin gine si olo no accountability beru tie ma kiromo gine kiromo keto ye dano ping si eno ni gwak gina miero kibet ka neno tere gwak gina omiero kigine kibet ka loko ye tam ada kwano kwane kano wano tiki twer wa me lojwa kenwa I level money wa tiki dano maromo gine maromo tiyu tik mabejo ya choli maromo kelo don dobo wek jemi mogo ma la dit pol be rie kanye mani loj keno kelo ni gibejo mada ento eno ni guri makikeru ni wek donc medde ki tadu gine tadu kume ki medde ki muano ne wek olo udok ot ma tek ma wano romo gine romo beriye ento kumbedi en materials resources mete tadu gine kumena ye donc peke umier kan olo no ki mine wa twer ma chok ki paju olo wa romo gine choko dog ki lonyo ki teko mogo ma mete me tadu jema kumeno wek olo no wa koyo mogo matika gine kaneko jowani kidong pamiru medu maduong ento gina mir wacha yeni umiero mer ki gine ki celebrating uhuru lojken ki nen kama ki mir waromo gine jingo ye gine ko tich ma joma guchere magutiyu maludir ma wano orieyo nyingini ki joma ben put mogo tika mede metimo weki nen kit me loko tam me neno ka kwene ma ke romo konyo kogi iye ada wano tie wako ento waromo bedu ki kare me loko tam bene me tik ki ludirwa mogo ni kite neno nino cha ruoru binu loko ni weki nen ka kwe ma waromo gine waromo kelo ye aloha yo magina yo mabe pe aloha ma ke kelo ki kuru ba koni ngare mo gwak cher wa ni wa mero kelo gamente wa ki kuru pe kumeno wa mero jemi ma ke gine ki loha ka ki kelo aloha momot ana poyo betal data wachak chere ya gire meyo lame loramo ben kongda awara lame jays bien ma gire yene ben kongda wa meng ma gire ma kongda wa donc ka chebena wa chere ka gire no imor lo ma gire apoya bara ni chawda chen pa bi lok ma dung tutwal kitam mego wai kere loka dung dok ma dung tutwal rupe ata loka lo wi ente lo kum loke kume loke ni moro am pa bi gala bi abitual me loka rio ke kan bodano ma chieni kai tikila pen mo unyo kai munjo moti nana ni kai tikila pen mo unyo kai nge genu mo ma iramo choe ne wa kai met kong ikum cho itar palu kenyu kien wabitimo shoni ini dare chabir manya tidang inde cho tami nyo cho genu mo ngatu mo mengiu moti mo genu mo mabe kien wan wa cho punya nge jibi wen neno ke ka ngat man na no tie chan cho neno ken mala det pol be cho pin ke nyon gena pa ke pa ko be listing am jima pa ma pedi imbe ngat mo ke ti wa o be cho gi mo ma ti nyo gen mo ma inge lo kom
independence ne mo wor nyo ka nyu ni kwak no yangi ti kwana nyo ki ti mo ngo nyo ki nyo le ki kwana karme 1962 in ki nyo le ki kwe cho ga ji mo ma ti ati ku me me ke ma che ma na me wa ji ma ri ma me wa ne a me no lo ma ji mi do wa ko ma ji mo chwa lo ke nyo lo recording pian me cha be ta nya do me to no lo ki bon ga ma do ti mo appear there at least e karma lodge kendong ti dung man no ki pot jo ader man ki ti ma happy de ki ti per en tu nga tu mo ti mo ye la dir mo ti mo ye ni mo bien la dir chola bisho ko chola ye ne bien en tu me ti ka o kama en beri ye ni mi no wa chwa nga tu mo mi ro che ko no chi no me chwa nga te ni mi mo no yo mo me ko nyu nga te ni ket me o ko chene mo ma no Meta transforme o kama NBD kon wa kit gum nyo kon wa area meni ma NBD kadak be medigu wer dong ma kilo gini ini for the benefit of one wang ti ngat mo ka tigi ken mo chumuni mo kenyu nyungo kita jimi wajo boli account mo ti kenyu ma jimi do wajo kare kan manak mo kenyu wa ko transport from Gulu to Kitgum and back and okay me providing lunch ki ngato go charmi ki can ene atamni ya kon jimi me chalo kon like kon one mario chalo ekoin gana jimi do wajo afoya uvuta be ekoin thank you betal lok do chere ya gere na no mer Joyce ka dong che ni bien kan kon de lo che de na men ke meter wa twin wa wona ken moro mo dolo yo matin kere put pere chere bene aneno bongo min taban aboch and any greetings to Palo TVs and all those in audience for chicken body in Attendance. yeah attendance take 12 mod bot panelists when in metu wa ben now la mer juice bien ke bien moto wala ma giri ci donc ben te we twin we ko nen ken mo ramu giri kere like pe ko Ebola en wanda ko duguni ben kere wa be twin Men kom lok. Di mo fuaje kanu jane lok mer dong lok mabejo wa lok kanyo tutwal tutwale juma yamo korwi yuma nok Dr. Caesar Chaya kachiel gi Mego Rose kachiel gi Dr. Alfred Banyo ulo gen mabejo mada ma ukelo wi wan yang bene dano mago bero behind ikin lutiana chuli gidong ngomo bero katime wer bene wange ni ubero kachamo mugare gena kek bene gi sode chingu ma wano kar wo tiga meda dongi pon wi mugare gi sode wo gi ringo gi weng dong me gi mabe ma de wo fo twal inero lo ma polo twal pe gin maram awe ki dana era kayam wan machala Ugandans walumu gin mageluone law and order unogwag maybe we can reinstate Uganda back to 1962 1963 ento kachiek wigi chiek I don't get a tor chiek pien police don't get tor chiek we madong lawyer down weng ben police tor chiek ka do yini tor chiek me mutaka kera kange jure ni MOT road tax pay ni police me why mi ali piare o kan kara chere ya ko dana yo be no do ba police gi mi bon ngar mo ne we ya piana da police gi pe ka chulu gi tiende pe police kombedi ka inero gulu anero ja chero gulu do ma ngwen ka ini nero on ma bari ma tiano ma yang put nero ne let uniport ya ne let odi pa police na guru poroli weng gitiga umu komene ge gena tolo bare gin ma luone tolo bare no umu gi kompa ma ga ngore bon Lumoñ bere uniform yer go wilgi mo ciara ge ko may mo ciara ge titiri mo lumoñ yangi poko uniform ga poko ko gi wila ci itu gi nero ko Uganda ko biro o ye gima kadi ma la tela mo bi biro ti ma mero ba ko nywa ye era yeni o ke la tela ma rili mero telo dano dok bene pi dano liet bare gi dong chiek o mero betie Umera Dr. Alfred logo gimo mabe makayang dano weng it gino logo. Atamu chiek be gwoko
district on your city achela chelo mi ro do kong bot wanen o do ga ching dano mageti we gin don kongo setting kir me gwo city ma megi kir me gwo district ma megi we nga mando o guiding spiritual ken yange wani ruot guiding territory ne territory pangari tek mada piano kero chi ka yang wanu ni dong loj kem dong loya wa dong mier wa do dong gomeno we dong Juma wigi ti ma be magi ramo gwo siri gi ma be da gibi bere dong la nyote ne ba komberi siri chane onyo state money chane tiga tij ma be tiga wor ma be work maybe ento Uganda obale donc lok me le wi ma da Uganda is just a beautiful country tieje ma pol ma da ma tiga cha Uganda ngomu lony atira ma cheko cham Dano me Uganda when Kariwa Kombiri Wakakan Dano Logoni. Ugandans are very friendly people, and indeed we are. And to greet Tiga Nerawa, Toro Tiga Nerawa, don't law and order must be there. Where Uganda, Udokon tem you be me birma bebe. Kano yam eguni weng no lupe, no konge tema gila tera moma, guak maybe robabi, no konyo la dano. Ina chido ma polo 12 pe kero next week put wa mere gi topic enini wa mere wono gi ne ngo ma be mo miero gi yubi Uganda we be beru betie mi beru beno betie Uganda Don't bene no de ter we chui nang la wa chelo go okay be okay wale go ai roba ma twero tu churu ba me polo wo pui tu twale chaman imaro watu twal wan machalo dano mo aki Uganda imini walu mabe lu macham chere iye lu madano makum gitek tiye lu madano ma wigi riak tiye chaman ayroba me kicha waligi ni ini kon Uganda kira wan waker kerene I gene emblem mamegwane God uphold Uganda we Uganda do chiak roche me ber mabe mi I Uganda kuch mi I Uganda kija wek dano beki kija chwingi wek jemi duju ma bitime utime mabe kuno wana ngeo ni imar we miyo lewo mabe to twal botwa chi freedom ma wan wa lego piano Uganda obed freedom obed free ni wa no freedom ento mini wa wisdom miti gi freedom ene mabe wa lego pi dano duju mago biro kaneno wa tim ni eni kabir ma pat kama geti ye duju weng ni guok ge walego pi panelist weng walego pi omin wa Dr. Alfred ma kome peti ya winyo maber to twal ini good en gi chi mala chuch were mi era yor kom umere gi tich ma ini yer en mitimo ne kar duchu walego bene pi dano mo kena duchu ma guok gi pero ma rem mano udio gi walego bene yor kom betie walego ni chabien ma bino jemi weng ben maber kero tieno bero ni pi man walego ini pi be pa wuri Yesu Kristo rotwa Amen. Now, pimano bene kelewa ya gire me yu matin yen me bene no ya chere me owe chawane kachenen timer bieno ka konya wa kere wenye ka waje kere pe yu machi adek manyen mo mero kele diet Bishop Ochola eno na machi me tipping ane ramo kubeke wan WhatsApp chi wa direct ngin ngo me tima kay mero chwal direct me owe gang kuja bene na ma watiyo ke no betie Kerna ma yan bet bor kenyo kache net bene itinan wake Facebook page ma put pe yak idio star ene nene timo ene yako ka put pe subscribing nene timo ene o bene pen per tekne ko wate subscribe ma pol wa bene auto YouTube nano ken ma chaw tit ki wan yo ma be yo ma mego bina chen chen bit bene yo tie lu teach meta lo pe nano ke tien la dit di ben en no teach dio en la mero bene tibatie ger kanya tie gang teach oberu lengo mo tigo winyo wa ya chega para wa chawane ke jomo kan ma pol au karayor Alfred tie matiji ma komen bena ke professor bena tie ma komen ba chwala foj boden ke jomo kan ma pol ta lo tiji ta lo ti ma pol ien bena mati wa ken foj bod en pen la bon en wan poro beru kan now in my winyo ping omre time Uganda lo come bola in ngalo come bola be chumati tu komalo Dr. Loquia ka we po yam to ena yam or kwanya ko me kai wari man or to boy we
ka dak ta ma dit ma la cho yang ko ma ro tu ni ti ma du ti Uganda ne ibere gwa ka pe man dong ba wa gi ko ke commercial ene ci wa nan ken ma ga wona ci atek manien wa ni fo ci ken ro ci gwa won do bye bye. Bye bye. The Ministry of Health informs the public that there are confirmed cases of Ebola in Uganda. We, however, urge the public not to panic as the situation is being managed. The Ministry of Health further reminds the public to be on the lookout for any persons who may show signs and symptoms of Ebola. These include high body temperature, abdominal pains, diarrhea, vomiting, bleeding from the body openings such as the nose, eyes, and mouth. Please inform the nearest health worker immediately if you see anyone with these signs and symptoms. To prevent Ebola from spreading further, please take the following preventive measures: regular washing of hands with water and soap, avoid handshaking and hugging, avoiding any contact with any suspected Ebola patients. Any person who dies suddenly should not be buried but reported to the nearest health worker or LC1 immediately. For further information, please call the Ministry of Health toll-free number on 0800 100 066 or send a free SMS to your report on 8500. This message is from the Ministry of Health with support from UNICEF and World Health Organization.